Dusome ibyanditswe byera. Ngiye gusoma ahantu hatanu. Ko habaye henshi mu gace. Hatanu. Nije utaha kure yanyu mwese. Siko bimeze? Abantu bose bataha ruja ahasumba ontaha. Oya. Tendesi niyo kure iwacu. Indiana. Iwangi niho kure. Iwacu ni hagufi. Narinzi ko ngiye gutinda ubwo ari ukoreka ngire vuba ubwo hari habakure. Ariko nihagararaga ngo nije uja kure. Naho si hagufi. Komeza aho uri kureba. Komeza umpawe. Icyo mparanira Omaya Yesu nifuza kuzaba Mwami utangaje Nshidikanya ko Yesu agiye kuza Uvani kuza mbuza kwimana na Zimana nawe Ko ndabona abantu bakihaye ba Bo abafite gutaha ni mugenzi Minota nk'ibiri yo kubategereza ko mutaha Muzabamungiriye neza kuko vaevye ntabwo ari Yesu yaravuze ngo babiri kibazo gitaramo kiba kigeze none aho kwiruka dusumbuka ngo tugora abantu tugiye kugira vuba ngo abantu niyo bataha tangazo abataha bataha bandi turatarama Hallelujah, 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 hallelujah. Kufani kuza muza kwimana nawe. Bitabo ahantu hatanu ariko ibitabo bitatu. Ngiye gukunguta amagambo nsigaranye Imana imfashe. Ngerageze nkungute nje guhaha yani nzogarukana atukuze ayimidiwe abavyeyi barabizi iyo umuntu yagemuye ukiri gutegereje ku musozi ukeneye ngo abana bawe muze guhura ku musozi murabizi mwe muravyibuka mwarangiza umuntu wese ngo ngabari ngo sibo agatamba no kaza kugira ubuhanya bukira ugasura nayo ingembo biza bigenda biti naraye kwijoro mpaye nsenga hakika nasengeye kino giterane kandi mbwira Imana ngiye mu bantu ntazi uzampa ibyo nzoganirana Imana irabimpa kubisubira nayo rero nta mutwaro mufite nije ufite umutwaro Igihe kimwe Bwana sifiwe sana. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Nigeze kuja mwivuga butumwa ahantu hamwe nsubira nayo amagambo yaho ngo buce nsubirayo n'ubu nataye ipantaro zibiri n'ishati muri Tanzania. Nimba ngihuye nazo sukuzohura nazo ryari. Umusazi umwe yataye ikirato muri Rwerera ati ubwo Rwerera bazayishabuka kabiri. Ta kibazo. Aho kuvanga umpeme kango tiburi hano uruzuru kumfashe ninjya kuja bukiriye fo ndongera mpure nawo ngutowe. Tarategereza niba cyaramutanze niba yaragitanze tugiye kuganira ijambo rivuga ngo Bwana sifiwe sana. Ibi byose tubamo niki Yesu akubona apana abantu ba Ohio apana abantu ba Amerika apana abantu apana Yesu yakurebye nikaza kubona usari hari indirimbo za kera ndazikunda cyane nimba uko rizo twaririmbaga abantu niba kubona babona Imana uzuvugani zukora umuntu kundo rwawe bo mungu busabo imenya ndashima Imana kubwitorero rya hano Imana ibaheze umugisha ndashima Imana kuko bashumba batandukanye twahuriye twabanye abavyeyi banje abana abavyeyi banje Bibiliya izivuga asifiwe sana mu Rwanda ko baheburaye ngo mwibuka wabayoboraga kera
iteka ryose ntugasuzugura umuntu wabayeho umutambyi akakuyobora. Nushaka kugira amavuta n'andi mavuta n'andi mavuta. Bungubu ho numvise ngo hari impango zihari uko barasengera abantu ngo bari ku serafi, bari ku bukisimbi, bukerubi. Tuzora tugereye mu cyumba. Abana abavyeyi bacu abangaba twarabaye. Mwareze neza kuko nta kindi kintu kiza cy'umuvyeyi yabona umwana yareze akora ibyo nawe yakoraga, aza yumva agomba kwicara kanezeye. Siko kwiza ningakujya biza bibabaza ubonye umwana wawe akora ibidakorwa ingendo zubabara. Nabwiye abantu mu gitondo n'ejo narabivuze kubera ko twa dukora ikiriyo cy'umuntu wafushije undi muntu ku mubiri, ariko bafushiye agakiza nti tubakorera ikiriyo ngo twandike rip. Duhamagara abantu dufite ikiriyo cy'umugabo witwa naka yafushiye agakiza. Ndushike dutora umuntu usoma imyirondoro. Kari pastor nyene yakirijwe mu Gitumba, abatirizwa muri Pasaka kuri Muriza, ayobora ikorari Igakenke, abo umuyobozi w'abanyamasengesho mu Kamombo, ashingirwa ku Mugeti, niyo yakoreye ubukwe mu kanisa abantu bose babireba. Turaza tuja mu nkambi, ngo tugere mu nkambi asengerwa kwivuga butumwa, yoga n'imyirondoro yuwafuyega agakiza. Turaza ngo tugere muri Amerika tugubwa neza, dutangira ikanisa nawe yarahari, yigeze kuyobora icyumba cy'amasengesho, yagiye mwivuga butumwa muri Amariro, twaramwakira igihe kimwe, habaye ejo bundi Kristo burarwara. Ukristo ukawugua turarwaza Paulo yabwiye Timoteyo ngo muzabahonye, ngo mubagenderere, mubahugure, ngo nibinyanirane. Ariko ubundi bagita nabaraje amakuru yino ngo gutenga kwabaye guke, ngo nimupfe kubareka ndakundi. Yesu yaravuze mu butumwa bwiza bwa Matayo, kambwira bungeri, Yesu yaravuze mu butumwa bwiza bwa Matayo, semeni haleluya, yaravuze ngo ikintu iyo gihagaritswe mu isi cyaka guhagarika ngo amuzura agatuza ngo nanjye ndabahagarika, ubahagaritse uri ndese bagutenze byarangiye. Undi ari gutengwa akava mu ikanisa akaja muri inda akajana ubutenge, yashika kamuzura agatuza ngo aricyo bimbwiye se baragutenze uratenze. Niki Yesu akubonaho. Ubutumwa bwiza bwa Mariko ibice 11 n'umurongo wa 12, amazina yanjye nitwa Bidogo, akandi nakino kwibarabara siko banise kiri umwana nitwa Aimable, ariko umuntu w'umugabo ngana kanje ngo yitwa Aimable koko. Kandi ya mwitonde iki gihugu twajemo ngo mpfa kuvuga amazina nasanze twitiranwa n'imbwa ziri, ariko narumiwe papa amazina ya za rukara zino zimwe twakaza twita ngo ni za amazina y'imbwa ziwacu nizi makasi na za simba, za makasi nizindi amazina yino ni batwebwe neza. Ariko iki gihugu naratangaye kabisa. Muri amazina y'imuhire ya kera y'abavyeyi mureke tuyasubiraho hakirikana, tuzoyiruka inyuma tutakiyabonye. Bwana haleluya. Ivyo muravyumvise neza? Uko mvuze namaze kumva amazina y'imbwa zibiri hano kuva ngeze muri Amerika, sanga neza sinozivuga. Niba abagabo muzi bicubahiro, mureke tugumana amazina y'imuhira, base bineza na base mahoro na bamunyamahoro na ariko uyu muhungu ni murumuna wanje, papa niyo mfura, Isaka uwo hagati, akaza ubundi umwe bavukana ari batatu. Petit frère azoza yasumuriro mu kuririmba nanje kubita ijambo, turahuza neza umurongo ngo tureko tuzokora nimara ko tuzogora. Ariko kiriya kintu cyose ndambi muzombwira amakuru yakari ese views niki n'abantu barenze ikintu cyaciyeho barangiza bakababesha
ako kukibona niko bita view. Noneho iyo bashizeho zi n'abantu benshi bari hamara akavamo iki noneho kuri bari abarimo barabahemba iyo bakoze neza, ariko kandi bidufasha kwamamaza ibyo dufite bikagera kuri aho tutogera. Si bibi arimo quelque chose, ariko no kwamamaza ubutumwa. Kuraje ba papa rwose mubikorana umwete kabisa, ubutumwa bugere kure namwe munaronke. Ese ubundi aho gufafana mwakoze ibyo ngibyo bizima, aho gufotora imiziki wafotoye ibyo ngibyo nyine. Mariko 11 umurongo wa 12 niko narimvuze. Bibiliya iravuze ngo bukeye bwaho mu gitondo bamaze kuva i Betaniya arasonza, areba kurabona umutini uriho ibibabi, arawegera ngo ahari yawubonaho imbuto, nyamara awugezeho ntiyagira icyo abona keretse ibibabi, kuko kitari igihe cyo kwera ku bitini. Arawubwira ati umuntu ndakarye ku mbuto zawe iteka ryose. Abigishwa be barabyumva. Amena. Ahari nk'umurongo uvuga ngo mu by'Imana tubyitwayemo neza n'umugisha, tubyitwayemo nabi n'umuvumo. Kibabi nicyo dutegereje. Matayo nsoma Abikorinto, rwandiko rwa kabiri rw'Abikorinto igice cya 8 umurongo wa 20. Nayo narisomyeho ndasubira ndisome kuko niko mpayentekereza. Rwandiko rwa kabiri rw'Abikorinto 8 umurongo wa 20 na 21. Kuko twirinda ngo hatagira umuntu utugaya kubwizo mpano nyinshi tugwiza hose. Dushaka gukora ibyiza uretse imbere y'umwami wacu gusa, ahubwo n'imbere y'abantu. Niba abandi bavuga ngo Kristo no mu mutima, n'imbere y'abantu ugomba kugaragara. Kandi tutabyitwayemo neza impano tugira twozangiza. Rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto ibice 4 umurongo wa 20 wonyine, 4 umurongo wa 20. Bibiliya iravuga ngo kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amagambo ahubwo n'ubw'imbaraga. Amagambo turayagira tuzi kuvuga, turi bitanga kuvuga nitwe bambere, ariko si ubw'amagambo. Matayo ndangize. Matayo tumabwiza bwa Matayo ibice 24 n'umurongo wa 28. Bibiliya iravuze ngo iri jambo ndaza kuritindaho, ni umurongo mugufi. Matayo 24 umurongo wa 28. Bibiliya iravuze ngo aho intumbi iri hose niho inkongoro ziteranira. Muzi inkongoro? Ibinyamujongo. Wazubona ko bikabigose kandi kwiraho. Twavuze amagambo menshi kuva tugeze hano ejo. Twaganiriye ibintu byinshi cyane. Akoze Imana bose banyuze abagiye baganira amagambo. Ariko reka nje dusezerane muri iri jambo twahaye umutwe uvuga ngo niki Yesu akubonaho. Yesu niki akubonaho. Abantu bokwita mwiza kandi utari mwiza. Abantu kujya bokwita mwiza kandi utari mwiza. Ikindi abantu bokwita mubi wenda utari mubi. Ariko turetse abantu, Yesu niki aza kubonaho. Mugabo ngo arabwiriza mu giterane ngo avuga none ngo ndahuze ubwiriza ameze gutya. Abwiriza gahagira amaboko gutya, siko pastor? Ngo avuga ingeso z'umuntu umwe ucenga hari inyuma. Aramuvogera pe. Ngo umugabo arabuya mu ntebe ngo roye amatunguruko ingwe se wangu aho wampereye ngo atari ko simpaye mvuga umuntu. Nukuri mureke mbabwiye iyo tatuvuga ijambo ry'Imana habaho kwiyumanganya gusa, ariko umuntu uzukora ku muntu akumva niba uvuze agashanya akijije akagira ukuntu iyo mbona bararangije iyo mbona turatashe ariko akumva neza wamugezeho.
haleluya. Imana ntireba nk'uko abantu bareba. Umuntu yobana n'umugore we bagasazana, umugore azi bya bindi umugabo yamweretse, ariko ibyo yamuhisha tabimenye. Umuntu yobyara abana akabikurira mu nda, akabarera bamara gukura, akazavuga ngo abana banje no kurinda. Hari umugore umwegeze kuvuga bigeze kubera ati umuhungu wawe yakoze igitangaza. Wayi ngo abana banje ndabazi no ntubazi. Ibyo uzi ibyo bakweretse, ariko ibyo baguhisha ni byinshi. Kandi nabyo turabikese, zoba byiza cyangwa ntibibe byiza, ariko birahari ibyo baguhisha. Umugabo azabana n'umugore bagahishana amagambo amwe, ariko nubwo muyahisha Yesu ko arabibona. Torero ry'Imana aho muja mwibuka yuko tuzatungurwa. Torero ry'Imana aho muja mwibuka yuko tuzatungurwa. Torero ry'Imana aho muja mwibuka yuko tuzatungurwa. Ubuzuse bw'ubu bwarantangaje. Umwuka mpishurira kubigereranya n'ibiti bitatu. Ibiti bingahe? Ubuzuse bwa mbere nabugereranyije n'igiti cyitwa Nyarubombwe. Abantu bo kundonda nibo bakizi, wenda batarakibayeho kiba mu nihanganira. Nyarubombwe igira amakosa. Uzuyikomeza wamara kuyikomeza igaturagurika, ntimuyote kandi hayaka. Waramukuna yegereka gutwikira ihuzo. Ubuzuse bw'abantu b'ubu ngubu niko bumeze. Aza yaka mu ikanisa agateza kerere mu ikanisa. Wagira ngo muhagarika buke ngo ugendere kuri gahunda mugakorogana. Ese ko murumvise uko ari aho nkoze? Ubuzuse bwa kabiri sema haleluya, haleluya. Ubuzuse bwa kabiri nabugereranyije n'urukuri. Urukuri ruza rwaka vuba, ariko rukazima vuba, nti wo rurahura. Gihenyirukiye wisuganya ngo wote wanyagiwe. Gusegonda murukirimo bana. Mwanyu bakomeje genda kundahurira. Wiko kwikaro ko ritwara. Ikamara kwereka ko rifite umurimo. Wagera hanze. Ko ubuzuse bwa benshi bimeze. Mu materaniro nibo abantu ba mbere bafashe. Nibo abantu ba mbere base. Reka dusohoke tugarare hanze. Ubuzuse bwa gatatu Bwana sifiwe sana. N'ubuzuse nkunda cyane nagereranyijwe n'inendo. Inendo yifashwe igize umugisha igafata umuriro neza. Zurahuruka jana mu yindi nzu nabo bagakomeza n'abandi bagakomeza. Kandi gihaya mukagira amahoro mu nzu mukegera mukota. Wenyine ukaza wigira kwa hiyari yakoto. Ukigirayo gusa ariko bose. Haleluya. Ese uko uri mubahe muri abo? Umugabo umwe yaratubwiye ejo bundi turi Burundi kera mu myaka ishize. Aratubwiye ngo aratanga haleluya 500. Yewe 500 tumanisa amaboko turaruhwa ngo mugiye mu ndege nkeya. Si mu ndege nkeya, koresha ubwenge. Nimba ari 500 pastor baravuga ati nimba ari 500 tuyagabure kuri iki cyumweru utange nk'ijana, kuri nuzo utange 100 turo tuzeneze. Niyo utaratiba toya mugiye mu ndege nkeya mwebwe mwaguye 500. Nukizizana nukanongerera indi minsi yo kubaho mwisi nzagushima. Ati nukizizana nukanongerera indi minsi yo kubaho mwisi nzagukorera. Mbese itorero aho muja mwibuka yuko tuzatungurwa. Nabarahiriye imihigo mwahize mukiba ahantu ntavuze. Reka nyireke singitindeho. Ngo Mana nungirira neza. Kandi wari wenyine nta n'umuntu wakumvise, ariko Imana yarakumvise.
nasanze. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Atukuzwe. Bwana sifiwe sana. Haleluya, haleluya. Bwana sifiwe sana. Atukuzwe Mungu. Nasanze iby'ubu ngubu. Umugabo umwe ngo umufurero yigeze kubwira abana ngo arababwira ngo abana b'abafurero ngo bahangutse cyane babikoze hejuru. Ngo arabegira ngo atako mwebwe mwabe gute? Murenge. Muze muhanguka nk'abanyamurenge. Kisigenda mu binyu munagaruke mu kanisa. Ndakivuze igifurero. Kizishabuki mu binyu. Unywa amavu rweri guma. Lwakabiri lwakashatu lwakana lwakatanu unayije mu korali ulwiposo unayihagire unalozo mlondo muisha lwiyinga unayije mu kanisa unalasho mukunga buisha batiko muzamuhanguka mukama mugena ndimusire guterana twa tugezaho dutangirwa urugero bene ugo ngurwo kera bagazava ngo uriya mugabo ngo yarakijijwe nguriya mugabo yarakijijwe nguriya mugore yarakijijwe nguriya ntarakizwe none ngubu wo kugukijijwe ninde udakijijwe ninde ururiho ninde ugarutse ninde uwo byananiye ninde ubishoboye n'uwuhe kivange ke dusigaye tujya no mu nama kugira ngo tugire umuntu twahagarika kubera ikibazo afite kizwi cyamenyekanye hano hanze hakamaboneka majorite mu nama ngubwo afite umuryango ngo nuko ntagitenzo tuzobazwa izo twakoze tubazwe n'ibyo twashigikiye Bibiliya yavuga ngo nugira umunyabyaha ko azasha ngo uzaba wikuyeho urubanza ngo ariko nuhisha intege ngo nuhisha intege ngeziwe kugarira kubivuga kandi ari wowe ugomba kubivuga ngo ufite urubanza ku Mana. Iyo babasengera pastor bazasomera ya jambo rivuga ngo semeni haleluya. Amen. Semeni haleluya. Amen. Bazarahira bakavuga ngo nzakorera Imana ngo mugihe gikwiriye ngo no mugihe kidakwiriye. Ngo ya mabanga itoro ryacu nakoreragamo ngo ya mabanga nshizwemo ngo ninta yakora neza nkuko nyahamagariwe ngo Imana izobimbaza. Ariko muri uvyo kintu kandi bazabarahira naratangaye bazabarahira bafashe Bibiliya. Turoko twatugira papa aya mabanga ndahiriye ninta yitwaramo neza nguko nyarahiriye Imana izabimbaze. Twama dukoma amashi ngo natwe muri famille twagize pastor munatwe muduhe pastor muri famille ngo mutamuduhaye ngo turabisambura. Ejo bundi nabwiye abantu sebari haleluya. Ejo nabwiye abantu rimwe twari i Burundi hari abenga kashagari tugahora na se hamahegera bene wacu amabaza abagabo b'imfura simbavuga kuko abantu benshi nabi wacu hari bamabaza no muwanje uri mu rugo ndi ndahari turindira aho turaje dufite ikiganiro cy'umuryango sawa naje nyine kuri mgonje bawe washike bayicara abagabo b'imfura nyuma y'abagabo nyine bayo mu muryango urabona ngo ejo bundi twaratekereje ngo turaba ngo ari jambo tugomba kukugezaho ndi murakagira inkuru ngo twavuze ngo natwe dukingura kanisa ryacu ngo kandi niwe pastor gadufite ngo niwe tuje imberega ngo kandi biroroshe kandi bene ngo bazamone abantu bakora fundraising ya utawaje izira umwuka ngo kwanza je yose ngenda yifata ideni hari umungu gazatandaza amasenta aho ngaho ati njewe turazirana ndagenda gitora undi ati nanje biroroshe cyane ba friend azizana ngo vyo utawaje Tugahembwa bakozi bemberuka tugahembwa bakozi bemberuka bakozi bemberuka tugahembwa bakozi bemberuka. Naratanga abantu bari mukukangira abandi mu materaniro umuntu akaza mureke mbabwire kugira nta muntu uzomenya ko nyina yoroga iteka gose urukenga banyina babandi suko mvuze nako nta muntu ugira amakenga ya nyina pe sanga nyina ko ariko dufa ko umukecuru wabandi gusumaze gukanyaraza hanga mu gahanga nguriya mukecuru gise kunda sigareba none se kwa yimica hembe amaze kugira abagira ngo agira isura nawe kigororose kuko
Zanezerwa na Gidiyoni. Gidiyoni ngo yamaze guhamagarwa neza n'Imana ngo amaze kujya mu mbaraga z'umwuka. Semeni haleluya. Ngo aravuga ngo simpera mu yindi nzu y'abandi. Ngo ndahera mwa data mwa Manase. Ariko natangaye na Gidiyoni. Haleluya. Nashamburiye data. Data niwe mperaho na mama. Ndebe ko bahagaze neza mbone kuza kubana. Uri mu gufaramya ba nyina w'abandi nyoko ni muzima. Yamaze abantu ya ruguru. Uri mu gufara abandi ngo bazabitwara nabi abawe nuko utaduko bazabavuga hano hanze. Ejo narababwiye ngo igiti mugira akanwa kuvuga abandi nuko utarumva ingene bazakuvuga hano hanze yisose. Uzuseruka akamba baceceka ngo uri yaraje muceceke nawe nyiruka amawuzura ngo uri umutagatifu mu bantu nuko bataragwishura ingene bazakuvuga kandi wa muntu uza kubwira kugambira uwundi ni uzi kugamba nawe iyo mutandukanye siko mvuze birumvikanye kwe kweri kabisa wa muntu uza kugambira uwundi akamwisha muri wewe kurya aba yaramwishiye muri we abaje kukikoreza intumbi nawe ngo yikorere naramwishe none gasi nikoreye intumbi ishe nyine yitwaze nawe tuyitware twe nawe nyiruka amawuzura wahura na bidogo ndimuramukanye ngo barambwiye ngo bidogo mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu zitakaponyeza uliye utaka hawapimile atakusanya Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Ngo yaranezerewe ngo abwira Imana ngo no Mana ngiye gusenga mbaza impamvu abanyafrika turi abakene ngo kandi ari twebwe tuduhora mu masengesho cyane. Ko murategera ariko ata abanyafrika twama dufata umwanya munini mu ikanisa kurusha abandi ariko wari ugasanga twebwe ducoceye cyane kubera iki ngo aje mu masengesho ngo afata iminsi yo kwiza ngo bazimana Imana yamubwira ku munsi wa kangahe ngo subirayo ngo icyo haguruka kugira ngo higisubizo utahe muhira ngo aramubwira ngo abanyafrika igituma muzo mona byabacanze ngo mbagaye ibintu nkabingahe reka mvuge nkabingahe nimara Bwana sifiwe sana. Amen. Bwana sifiwe sana. Asifiwe. Ngo abanyafrika ngo bavuga Imana cyane ngo ariko bakizera buke ingene bamvuga yaba ariko bari banizeye bogi babona ibitangaza byanje ngo ariko bampoza ku minwa ngo ariko kunizera batagufite igituma mbabwije jambo muzobirebe uko twahamagara ngo barwaye nibaze tubasengere bo tambuka twabasengera ejo mu gitondo bahamagara ngo barwaye nibaze babanda karo kandi bagaruka icyakabiri ngo abanyafrika ucyonza mbaga ya semeni haleluya ngo bamvuga akanwa kamvuga ngo kavuga nibindi bitari ibyanje baramvangira icya gatatu ngo abanyafrika ngo bagira ishari ngo Imana imwereke imyobo itatu ngo imwereke umwobo wa mbere ngo urimo abantu ngo umuntu akagerageza kuzamuka nize mbaraga ngo yagere imusozi ngo akunama agafata uwundi ukuboko ngo kugeza igihe bose bavuyemo ngo arababwira ngo abankweretse ngo ni abanyazirayeli abanyazirayeli yabonye akazi azagerageza gushaka undi munyazirayeli akamuheza akazi muzobaza amateka yo muri Israeli habe n'iduka ry'umunyazirayeli ngo azagenda ibirometero kugira ngo ateze imbere mwene wabo ariko twego abanyafrika kampareke ndahagera ngo mwere ku mwobo wa kabiri ngo ni umwobo ngo urimo abantu umuntu akagerageza nize mbaraga wenyine akazamuka ngo yagere imusozi akamaye ngo arabasigayemo ngo aramubwira ngo n'abanyamerika umuntu azayirwana kuze mbaraga kibo kugirana ariko izawe mbaraga wikoresheje ubwawe bwenguki ngo aza kumwereka umwobo wa gatatu urimo akajagari ngo akabona ko arazamuka nize mbaraga ngo akagenda ngo yaje kurenga ngo bari hasi bakavuga ngo araducitse ni mumarure Imana yamubwira ngo n'abanyafrika kuriya nta munyafrika uzikunda kundakira naratangaye abanyafrika bagira ishari semeni haleluya kandi singatinda aho reka kareka tantwara umwanya ese kutwa tugishyira iki nubwo nkubita ku mutima ngo wenda arigira ariko urarigira
buriya hari umurinzi ari byo mu Giswahili aravuga ngo muri Tanzania yaravuze ngo iyo tuhaye uko tumeze ngo tuba dusa n'abari ku murongo umuntu ngo nagirirwa neza ngo uzonezezwe n'ineza yagiriwe ngo kuko zo bavuye mu kibanza naba ari wowe ucigiyemo ngo ariko nubabazwa n'ineza yagiriwe ngo uzoba widindije ahandi nyuma yiwe. Abanyafrika bagira ishari uzubyara bakababara watunga bakababara wabona dosiye bakababara wabyara ariko ntibabikwereke mu gitondo nababwiye ngo igituma turi babi cyane ngo umugore azasama bagatangira kurwanya indekira urusoro yabacika yavuka niyo bambere bazazana ikiro cy'isukari kuguhemba kugira ngo bakwereke kuko banezeramwe nawe. Haleluya, Imana ishimwe ko namwe mwaje. Haleluya, uko umunsi utomborwa yarayabona ngo nawe aratombowe ariko koko wahurusega ntafite imbaraga zo kwiburizamwe waje natakwishimiraga hakubona aragira ngo none uramukeka reka base aze ndababase duheze Imana icubahiro. Mureke mbabwire naratangaye kambivugira hano nanje ndi muri Amerika kandi ko nevugira hano kucu umwete mugira wo guhamagara abanyamerika iyo abari umwete mwagira go guhamagara abanyafrika mubigoborere babasaba ifaranga ariko igituma mpamagara cyane nuko ko ndazo ngusaba nababwiye mu gitondo ngo tukiba mu nkambi papa nje nabaye mu nkambi imyaka myinshi wagaze charging telefone ikarinda izima ndabura guhamagara wabona ko umuriro utinzemo reka ncurange basi ndimo zaroze muhanda nta kuntu umuriro ushira ariko kino umuriro mukumaga no guhamagara tugira uko ature semeni. Haleluya. Niki Yesu akubonaho, niki Yesu aza kubonaho. Nushaka kwimenya uzareba ibyo ukora, nushaka kumenya ko ari bizima cyangwa ari bibi uzareba umusaruro ubikuramo. Ndisubiyemo, nushaka kwimenya uriwe uzareba ibyo ukora, nushaka kumenya ko ari byiza cyangwa ari bibi uzareba umusaruro uzubikuramo. Imana izihuza abantu bavuye amataifa, Imana iziguheza ibintu umupasiteri we yabarika kuzamya n'abagomba kukugora muri byo. Imana yaduhuje bavuye mu mikarati n'abavuye mu bijombo n'abavuye hewa bora. Imana irabazana bose ibakumanyiriza hanga muri Columbus mutaziranye ariko Imana ikamikuzana umuntu ufite ikibazo iruhande rwawe ngo muturanye kugira ngo wa muntu azagutsindishirije kuri wa munsi. Haleluya. Koza umucanga imodoka yuzuye nduru umureba pe naho ndumenya ko ari kigaragaza Imana yazanye iruhande rwawe. Imana ni ikinya izone ko abaye umukristo ikazana umuntu wo kugora bwa bukristo bwawe ikazana umuntu ugoza kunkekeye kugutuka mu gitondo wazuzuka murabutaka kwihorera nawe ukamuvuga ngo reka mwihoro nawe ranihoreye ejo nawe urasinzwe n'umukristo. Wese Imana icubahiro. Haleluya. Imana ikagukura uruhande rwa famiye yanyu bazi kuvuga neza. Imana ikagukura uruhande rwa basobanura n'abasokuru n'abanyogosenge n'abanyoko wanyu ikagutuza uruhande rw'abantu mutaziranye bamenyereye umwaga batazi kuvuga neza kuvabayeho akaza gutukira abana kabamwiciye kandi ntakidwa mukoreye nawe ukamawuzura nyine ngo nakangwagira nabi none se nakwagira nabi nawe ukamwituye nabi ubaye muzima ninde muri mwembe. Mana ni gitangaza Imana wari waratese utetera umuryango wanyu wama wisanga gusa Imana iraguterura irakuzana gushikira migushora hano we mushingura kwakira ngo mare ngo ngiyinzu ngugire ucye muri kare kihura n'umuntu mutazira allo kama kwihorera gakeye mwiriwe nimwo dufata gushaka akazi mwego mumenyereye hano tuzabikora byari hirya ejo hagera mu kindi cyumweru bakura mu nsantekerezaho afite umwanya wo gutekerezaho se cyangwa yarakikijwe cyangwa yahamagawe nkuko wahamagawe nawe ngiruka mawuzura gatuza ngo naka yarampe mugihe nkigera muri Amerika. Haleluya. Haleluya.
n'abantu bari baragaye abantu muri Amerika bakiba muri Afrika ngo bagere ntibabegera ngo basabe imbabazi kagikomozeho ukaba witwara umuntu uri muri Afrika ngo ngo waje muri Amerika kaba amaze imyaka 5 ngo ataranohereza n'idolari 100 wewe kumaze 3 7 wohereje bangahe ukamurakara ugasisi naratangaye ngo abantu bazagerere ngo bakanga kuvugisha abana ngo baza kwatega kibuga cy'indege ngo bakanga kubaramutsa ngo batari barabahaye ifaranga haje kugutega rimwe ne wanyu mwari muziranye yarasinzwe nyine kandi nta deni yaragufitiye kukuhoreza no kuzakoreza n'uburenganzira bwiwe biterwa nuko yahamagawe nuko afite muri wewe ariko waje ntareka agomba kukwakira none nawe ukamusanga ngo kwikora ibintu gusa ngo arakuze ukuntu twatubayeho nabi ngo hari wowe ndababayeho nabi kandi uhari wewe wakwiye bose wabaye imvura Bwana sifiwe sana iri jambo paste ligize nk'umutwe munini Bwana sifiwe haleluya Yesu yabwiye abantu mu butumwa bwiza bwa Matayo arabwira ngo abafarisayo ngo kubera iki muza mumimina umubu ngo mukamiringamiya umubu ngo abitura mukango yo nikini ndicomirwa ngo arakingamiya yaje ngo arashaka kubabwira ngo muza mwirinde twaha dutoya ngo ariko ibyaha biri ni mu nizo zanyu mwitirira taho bagitukanaga mu kinyabufura n'umukirisitu haleluya 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 ariko nataha ni urarabona ni uraramuce niwe muntu wateranyira abantu muri Columbus mwibanga ejo narababwiye ngo twirinde ibivunguka abantu babenga isakamburira muzi isakamburira basaza isakambura murazizi isakambura ni byatsi bakuraga ku cyaro gishaje bakaja gusakaza ikindi cyaro bujuje hariya abantu ngo buzi kubihambira gute ntiwo bihambira ngo habura tugenda tuvunguka abakristo niko babaye azaba nkugira gutya yaca mwanyene ahuruka mwamwene datagira muri hariya mukumva amagambo yagiye atibuka haleluya utona mwahura mukanga kuramukanya naho mwahuye n'ikivunguka curi warimwe Mungu baba we Bwana sifiwe sana asifiwe Mwokozi semeni haleluya 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 semeni haleluya haleluya semeni haleluya haleluya mugitondo nababwiye ngo kwa satani sikuri turatikanyije n'urubibi gusa bukeya kwa mutima ukabugashira Kristo muzavuga kwa satani ni kurese umuntu yobwirira ngo ntaburarane umuntu yobuzukana izuba rikaja kwa kekera wabutaye mwifate nk'abakristo jewe naratangaye kandi sifa kwa Mungu ntabwo Imana yampaye ubutumwa bwo kubashekerera turuzi no twaje kidusa nkaho twatuvangwa takimana itagise nukuri kose Imana yaratubwiye ejo bundi ariko tuzadusenga iratubwira ngo mwabavyeyi mwe ni mudasenga cyane ngo muzogira umubabaro muri iki gihugu urutuwo mwagira kandi Imana yamina twerekera iratubwira ngo umubabaro muzagira ngo uzava ku bana banyu kera kose abana bacu bari bagira kirazira muze bagiraga kirazira umwana wa naka bizovuga ngo bizovuga naho Mungu bumutusi we usigaye ubwira umwana wamubwirije amakama akubwira ngo muze umwana ubuturage agakwita mwakanyiriza akaresha gutya wega ntagushoboye mutabaye mu masengesho ngo mwigishe abantu Imana Dawudi yabwiye Sulemana aravuga ngo Sulemani we nguzamenye Imana ya so nabikomoje ejo ndababwira ngo icyo umuntu afite n'icyaza atanga icyo ufite n'icuzuraga tiworaga umugisha utunze umuvumo tiworaga imvugo nziza ugira imvugo mbi mu wawe
kurya abana barazibiwe. Abana bazareba icyo nyina na se barimo bagafotora. Ni kuri yazubakwa. Abakuru zacu mugana ko ngo wibahese bavye ngo wibahese ngo bahayigisha bafite umugongo. Bijya muze mukorera mu nzu y'amagambo muze musubizanye n'abagabo banyu. Ari amagambo ni mabi kubana banyu si mabi kubandi ni kubana banyu mukiki. Komantere zazivuga ngo uyu muvyeyi hayonse umwana yarakaye yatonganye n'umugabo kujya ngo yamashereka bari mu burakari. Haleluya. Umwana yakurara baye igitangaza ngo si kuyabaye gute ngo yabikuye he umunsi wari usaba inda yiwe uzaho inkeke mwarayeho n'umugabo. Ejo narabwiye ngo natangaye umugore yabwiye umugabo ngo ni busurushi rwo mu Kagogo. Bageze muri Amerika kurinjiza kuri konte nanjye nginjiza. None muze natekereje mbona tugomba gutandukana. Muze hatese n'iki mukecuru niki cyabaye mukecuru tutandukanye gute? Musaza abana kwita amashimwe yanjye turafiki. Ati hari ico nibutse ikihe mukecuru we? Ati kera tukiwa mu Kagogo kera gobuse turahunga turaza tumaze imyaka 10 mu buhungiro. Ejo bundi tubona dossier turabyara turuzukuruza turaza ejo bundi tugaya muri Amerika. None nibutse urushi wankubise ubwo rushi rero ugomba gutuma dutandukana. Muze hatese nagukubise urundi zatoya hari urundi mvuze ngo mu Kagogo. Abantu bakwibuka ibyaha bakorewe muri Zura ecyambere kwa Mboga muri Zura iriya igasanga usare ko sinahageze ariko imihana yose ndayizi. Ikizingo ni bari ikizingo kumukato kumupando iriye ariko Zura nagize amasiko. Umuntu akibuka ibyaha yakorewe irumbashkera hari ndimo kakaturimba kera bwana sifuye sana mwihangane ndangize ba papa we hari ndimo kakaturimba kera hari ndimo kakaturimba kera papa dushinge kuri cyo kubabarira bakavuga ngo ugize iminsi waratandukanye n'uwo mwakundanaga timukivugana timukigererana icyaya mukoreye cyageze muri karine kugira ngo utazibagirwa. Ukazugira abana mw'abana ndiko ndasaza ariko muzi urugo rwo kwa Bidogo kera gihe cyamurere isengeze kugira nabi muramuzi se muzi sekuru wa Bidogo kera gihe duhunze kwa Mushubazi kera mwana kama kurasi ng'umuryango wa Bidogo n'umuryango wa nyabaduye. Uzageza he no kugira umutima utababarira ariko noneho bahagarare abazi bawe ubabarirane. Nashana nabwiye sabari haleluya. Nabwiye ngo bari baratubwiye ngo umuntu kwa kumugore w'imbabazi ni igitangaza. Yewe yonje kuza cyo bunije kuza naramwicaje ndamubwira ngo mada wantekere ibintu byose wabirangije nubwo uvuye muri kampani kanguka tubanze tuvugane. Bati niki kandi hari ico nobana naracumuyeho muri iyi minsi ko ndaje mwivuga bita kinaje ko ndatekereza kabona ndacu bye kwaheri ndogo kwa kuonana tumerudi nyumbani tukiwa na furaha kubwa hatutaya sahabu yote mlio tutendea alala haleluya kwa kumugabo w'imbabazi ngo nta mugabo kwa kumugore w'imbabazi abo saba Kristo uretse ko barana n'umugabo wawe ryari uretse kucyaza abana ryari mu banka batengeneza ryari yama wuzuraga winjiye mu zungu ko kubakangaga ngo wamugira complain iki wama ngo niho bikanga gose amagira
ukisubira kusambanya neza ejo narabwiye ngo guhura n'ubukisugana niyagarutse azaguhitana kandi nta muntu azuhanguka gutyo ucyo guhanguka wese azahangukana ibice bya Bibiliya azanguka utuvesi twa Bibiliya kumya kidogo si zambi komsako akibika uko dustatwa two kwikingira kabone uko bitibuka kubabarira ni kimwe mu biranga abakristo bahamagawe bategereje amasezerano zamabwira umugabo nawabariye wantwikiye inyana namubwira ngo papa uzoze kunsaba imbabazi inyana yatwise inyana zine naragiye Buvira kandi nari mutijije baheza ukantu bukeya kabapokeze buke nari mutijije ngo Satani yuzura umutima wiwe simbizi nagiye kujibuvira muri ngaho gusigarana inka uzukure ukamani nibisanzwe kama mata makaja mu wanje ndakaja mu wewe uce Satani yeze umutima wewe ni Buvira arakama ni mugoro wangu arangiza arakinga aramanuka ngagere mu nzu mutima ramunanira yamasakana tori torosha razamuka no kiraro cyabagara kuri amaso washika sakana sura mu kingizo neza zari nyana zibigondo zine sagwa n'imfisimo warangiza yamufatira umuriro arasira ibyatsi byishimye z'umujisha zumye cyane cyangwa akadukomezamo cyamashaka cyose ngo muri amahindukira ataje abatwa babaga hakurya barahamagara batikira ruto banje uko kirashari bitabara abagabo bene babakuzi bataza bagira ibitotsi bikeye barumva bazusa abantu bati mwiruke dore itereze kira cyo kwaje ngo waje gufata ku gasozi cyagura kira bahuye n'abamuka bati uzokorera Satani umunsi bagufata kumugara ni igiti Satani tigira umwira izi guhishira ku wa mbere no ku wa kabiri ku wa gatatu bose babireba bati uvuye kandi urabona gute kiraro cyane ko kirashya gute urabona nyine urabona we abahungu barango bati we mumbabare nije wasitwise ngo bucaza kuri rezo baza kumpamagara ubu Kristo oneyangaje twiyangaje mu bintu tutazi nukuri kose muzareke ducyari hasi hari ndimo zahimba abaririmbye uze twicare hasi tujinama tuganire ku by'urugendo twatangije kombona inzira yabaye imisozi nayo irushaho gutera mbese urabona tuzagera imuhira dute twakagombye kwicara hasi papa n'abamama bacu n'abasore bacu twaje inama iyi safari twatoye imeze ite ukaganira neza barampamagara bati wihuta ari ikibazo cyabaye niki bati wihute so kugira wageze bazamuka ngo ngere muruzi ngo nirurinja gucyamwe barahasi nija usebuka gasozi kazamuka kazorengere muhira namasanga zankazi mze yahoze zaratariranye zirenda ko guturika muti murambira ngo sanike cyabayewe kandi kujinka zazivuga yose ibonye nyiraso zamaze yazikora zisanga kazihunga zikansanga ntisuku zikazabaye ninkiyezo mbya ati nje wowe mu kugenda kwawe twasigaye duhumirwa ngo seruke gute madame yamakutu ushukanwa na mama ati niki cyabaye bataye abagore kandi mubara data wacaraza ati waje karibu uje se uje niki cyabaye pambo yana zawuzaraye kandi gitangaza sugusha nuko zatwiswana naka none gatwara gutegereje ni wofata ijambo ryanyu icyo gihe bwana sifuye sana icyo gihe nari conducteur wa korali kandi nari nyoboye icyumba cy'amasengesho nari basa amataya 5 yo gusengeramo amataya 5 mu tubande dutara n'ukuri kw'Imana Satani zikugerageza igihe neza afatishije ariko narumiwe uriya ni wiwacu uriya nawe nagaza ntubuka amabata yo gutema ahubwo yo kubaka amataya niwe dutegereje uvuge uwamuzi wa mushara kwa polisi bari hano hakurya turamujana polisi mufunge bakubite yankaye bimwe afite izindi zose umuryango wabo uterateranye baza bishura icyo bitekerezo n'icyo ariko mu itondo bamitekereza
Mushike mu nzu nari conducteur wa korali nawe akaba conseiller conseiller wa twisinyana conseiller principal muzamugira ngo bazagwa se bataba mu ikanisa ninde wababwiye babandi mu bana bajya mu bana mana we ukungire gute kigipimo ndakijera gute koza nja mwivuga utuma kigisha abantu kubabarira yeme ndatinze koza nja mwivuga utuma kigisha abantu kubabarira none bikaba bingezeho ndakora iki mu gitondo bakaza bati niki watekereje timwitonde nzobabwiresho murumuna wanje atamahimbugira kuko urashaka kuvuga ngo tubiceceke tibishoboka kandi izo umuryango ni wowe niwitambika twebwe tura kuntera ubwoba ariko nije warufite gufite ijambo ryanyu ku munota wanyu babandembeke ntimureke mbabwire nije nagize umutima wo kubabarira bataye wawa ubukunda zabigifu umvita yewe ndaratangaye abantu bazabazwa n'ibitari byabo papa uzobarira umuntu wakugiriye nabi aba ku ruhande akaroba yibwa mwumvisho kinda ariko murasumvise papa pastor uzugirira neza umuntu wakugiriye nabi abandi ku ruhande akaroba bibabaza ngo ko yasamugiriye neza ngo yamugiriye nabi none ko wabiyabariye ko bashaka ngo haleluya mutumaho abantu mweza muzomubwire azoza kusaba imbabazi gira mu babari asange muzo ngo bashike baramubwira aravuga ati tibishoboka no kugira ngo nimugere imbere ya mantebe yombabarira gute ndasubira twarisigaye yasoko kya muwe izo yaje nizo zari zigiye ko twahuza amaso cyakamayite cyumurazo gwa kugiti asiranje ngo buce mu kagoroba kamwe nitiza umugabo umwe waho ngaho turagenda bucya buke atadutoge gahodi dusanga nyine umugore amusunikiye umusibo ndagira ngo intore ya mbere niyo yari afite gusa mwiriwe umugore niwe wengo dusubiza umugabo akazi gato agenda kamanuka ibyaha zetu umuntu aremba n'ijwi rikamushirana muraho mama wanajifanya malaika wa nuru haleluya uzora abagore basi gutongana hanze mu bandi bantu niwe azavuga amagambo make haleluya bazimana twarabishimiye no kuri haleluya uzobaza amakuru y'inakazirimo yakoze mu kanwa zazose muzogenzura ibintu by'ikanisa murebe abantu bagira amagambo hano mu ikanisa menshi hanze bagira make abagira make hano hanze nabo bagira menshi ikituzanye nagutumyeho kabiri gatatu ntiwaza none ikituzanye nje nikoreye imbabazi kugira ngo tubane neza nujuje ya jambo Paulo yanditse ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro no kwezwa sifa kwa Mungu yandikira biroma arababwira ngo nimba bishoboka mu rwanyu ruhande apana ko bandi ngo mubana amahoro n'abantu bose ese usire uruhande rw'abandi urwabona rushoboka mbona ko umugore yunamararira batije wewe koko siniko byabaye ndababariye mugira amahoro ejo dukomeze ubuzima uza mutizanye isahani na mugenzi wawe ibintu bwarakiye ngo nsubire gukama igitangaza nakoze ndasubira ndamutiza abanza kwanga ndaza ndamubwira ngo nutazana akabido k'abana ufata amata y'abana uzobuneretse koko ndakubabariye cyo mu gitondo karaza ubuzima burakomeza muri ibyo yaravuze ngo ntabwo ari inzira yoroshe inzira yo kujya mu ijuru si umuhanda si barabara nikiyesa kubonaho nikiyesa kubonaho reka ndangise twasoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwa Mariko Yesu ngo yari kumwe n'abigishwa bahe bagendagenda ngo Yesu arasonza ngo arangiza igiti cy'umutini ngo akibonaho ibibabi akiri kure ngo aravuga ngo ifite ibibabi kimeze neza ngo n'imbuto zirahari turajya duhage
biriya vangwa acegereye ngo abura imbuto. Icyo yakoze niki ngo arakivuma. Mureke mbabwire ibibabi bisa bigereranywa n'ibitso dukora mu materaniro. Umuntu yose yimba kandi ari ikibabi. Umuntu yobwiza kandi ari ikibabi. Umuntu yoririmba kadakora mu kanwa mukavango niwe wa mbere kumba ari ikibabi. Umuntu yotanga icyacuma ari ikibabi. Umuntu yohimba indirimbo za korali bakazamutumira ngo uze kuduhimbira indirimbo ari ikibabi. Mwirinde ibibabi. Ibibabi turabigira ariko ikigoye kuboneka ni imbuto. Kandi imbuto ntizazigirira akamaro igiti, zigirira akamaro abazisoro. Imbuto zawe siwe zizogirira akamaro, zizogirira akamaro aba Columbus, zizogirira akamaro abanyamerika, zizogirira akamaro abo muri Afurika. Kuko niwe uzera ariko siwe uzirya. Haleluya! Yesu abwira abantu ubutumwa bwiza bw'amatara babwira ngo intumbiri ngo ni inkongoro ziteranira. Igituma uri mukora ibintu byose byakwirunzeho, igituma uri mukora ibintu byose bigutsimburanaho nuko intumbi tuhumeka. Mureke mbabwire ndangiza ishigara ishushe ntasazi ze zigituraho nubwo wabaritekeye inyama. Isazi zizi kavangwe irishibo rifite agahumuro k'inyama ariko rirashushe. Igituma isazi zakwirunzeho nuko wahoze. Warahoze. Ziratinyiki kandi warahoze. Uri barafu. Twese banditse nabyo. Haleluya! Barafu. Isazi zizoza zirimo zishaka handi kandi uhari. Zizamaze kuba zituye. Zicumbike zibone icumbi kuko nta muri uzirwa. Muraho neza papa. Bana barumuna baje. Warahoze none ukuzi niko zagenze. Ngonje ibintu byose ngonje nikuri murazwe muzodufasha. Mureke mbabwire tuko usama amasengesho gusengerwa buri gihe. Umuriro wo murahura no tuzushusha inzu. None ndabivuse. Abagore bakera murabyumva cyane. Umugore ahora gakunda kujya kurahura buri munsi. Inzu yo ntiyaga zishuha. Ariko umugore wagaze uraza umuriro muziko. Bakaza kurahuriwe. Ngo nimusenge mudufashe twaratewe. Dufite ibibazo mwacu. Nitwebwe twengine tubigira. Abandi bose bafite tubana. None ko wahoze isazi zizoza zabuza handi zireke kwitura iwawe kandi ariho habonetse. Haleluya! Haleluya! Mu butumwa bwiza bw'Amatayo ibice 3:8 niba ntibagira. Bwana sifuye sana. Ibice 3:8 mu butumwa bwiza bw'Amatayo haravuga ngo mwere imbuto zikwiriye abihanye. Mbasezeye mbabwira ngo mugende mwere imbuto zikwiriye abihanye. Ibibabi turabigira ntako tutakize ngo tubishakishe. Ibibabi turabizi. Nito bambere bazi kuririmba, nitwa mbere bazi kuyobora gahunda, nitwa mbere bazi Bibiliya no kuyiga. Wigiye muri Kenya, wigira i Bugande, wigira i Burundi, wiga mu Gifaransa, wiga mu Congereza, wiga inzandiko za Pawulo zose urazimara, uja muri kaminuza y'injiri zose uraziga, urasaka no soma ibindi bitabo birebire n'ibindi bya commentaire uragwiza, zose ni ibibabi. Igikenewe kitwere kuriwe n'imbuto. Mwe imbuto zikwiriye abihanye. Yesu nabareba ntababone ibibabi gusa arangiza ibibabi ariko nabegera abone n'imbuto. Niwo mwimerere w'ubukirisitu. Imana ibaheze umugisha kandi Imana ibagire neza. Amena.